ole tuna hian wire atanga digital signature pack dan kha tutorial kan ti dona tuna karam man tur hi official app zel kam hang ta antinan hei hi achung ber kha kan tia Microsoft Word alo ni ta hei Microsoft Corporation app mobile application ania hei ka ni install to sa ta chuan in install khan install di ma khan sign in anga in sign in anga chuan premium man lo zor chu ni pon kha chu in skip mai don ni chuan kami kha install sa to wang chuan ke tan chuan install ngai lo ta chuan hei hi Microsoft app tho ni ta apani na hi Excel app khan Android app khan ta kha in lo install potanga hei po chu tiang che chuan sign in ngai ni pon in sign in anga ma se premium an zor chu ni mo kha tiang chi zor na om chuan in skip mai nga chuan free khan kan hmang rein thei don to ta chuan tlai assign na tur hi pathum ne assign na tur ni ta hei Adobe Fill and Sign hi in lo install le bokanga chuan example join arei lo na turin hei ka install to wangin ta chu kan da hei .docx ti ho hi document file ni ta hangi word file ti na ni ta word file ho kha word can install chi khan achung berami kan install che kan ka hong thei ta ni word hen ka hong ta chuan hetlai hian edit donila ke chuan ka save sa to wangin ka edit ngal thei ta then khat chuan in la save sa lo chuan in edit thei don lo ta in edit hitlaya chunga pencil lam ki an click khan edit ani ta in edit thei chuan in edit anga in edit thei lo chuan share in ti photanga share as attachment anga word document in tianga chuan copy to tlaya file manager lo lang khuin in click le ta in clicka internal storage in tianga folder lo lang anga in du na folder ber khan in tanga sf nu khan etlai pencil lam hi in ti chuan in click thei don ni chuan in thu chu du na khan ti khan in da in chunga chuan awaya in enter result vek nu khan signature chi abak to ti khan etlai achung lam veilam panga tick mark hi in tita chuan khatian ti che khan achung ding kilam pang dot pathum bul chi icon hi share button chu ni ta share button a hin metanga share button a hin share as attachment in tileng in edit zawek nuwa in duanga in siam zawek nuwa chuan pdf in tianga chuan pdf file khan alo ti don ta mar copy to khami khonge file manager thai file manager tang bo khan copy to ti lo ma khan du tanga internal storage in indu na folder bera in da don tan indu na ber folder in da nga e chon I take folder ka da zel mai ta edit sa kha ti khan ka da ta kha zong kha khalai tang kan ti thei chu nia chu tiang che chuan excel atang po khan ni lo hei time sheet hi excel ani ta excel mangin kan hong ta hatai edit om kha kan du zong kha kan no thanks ani me khala ka chu kan du zong kha kan fill up zone wa signature che kan la bak signature che kan ba ka dang zong kan edit to no ate ju klika khu ti khon aju edit zel thei ta ni chu chuan signature che kan bak to ti khan ama kan tiang che kan share le anga share as attachment na pdf in kan tia kan edit zawek nuwa pdf in anda pdf in tin kan lo data tunin folder ka thlang don lawa namar chu nang mani chuan in du na folder taka ni kina in file of boy don to in von thatna tur chuan folder big te data ulan tinan I take folder chunga khan monthly invoice amo khatiang chi khan folder san siam lenga chumi chunga chon data ula khan kan siam zo to ta ni chuan assign che kan lo bak ta antinan chuan kan jon tur kha Adobe Fill and Sign kha kan mang ta an lut ta hetlai hian ai chunga tlai plus icon lema hian in click ta from pdf file in tia permission in pe chuan mar kha kan sign tur khani ta intinan hei mar pdf ala om ta tikon signature ka pedon ni tla chuan tlai pen icon le malo om ta ki ka signature pek sa lo om ta ma se khi ka delete le photang
in ria thiam theina turin ti kha lo om ta horizontal zong in kan keng ta a kaming antina kalau sign ta ni adik lo ka adu ani lo ani chon kan clear anga kan du thu samatia kan sign nuwa khan don kan ti kan du thu samani ma chon kan kan clear le zel ta chon ai lo la lang ta chong lo ni chon he ta in lo om to do na khi ti ken lo om to ta ti khan he ta kan da hi kan pot te nga kan du na lai ta kan da ta kan du na lai ta kan da ta ti khan kan rem don ta ni achunga po lo da ta da khala en tian na mai ni chu kan du na ta kan da ta khati nga ni chuan kan share le nga khami kan share na folder khan kan voda ang folder big kan siam sa khan kan voda don ta te khona lo omanga okay kan tinga in replace nga signature om sa zo khalom to nga ti chuan computer ngai kher lo pon mobile tang khan kan signature kha kan pe jong jong the to nga signature kha tira signature hi tla in siam sa to chu ti khan in save rang to dona tla tang in delete le ni lo chuan chu wang chuan in du thu saman signature in pek to kha chuan eng pdf po lo ka sel in sign jong jong the to don tin document po lo ka sel in signature ngai ni pon in fill up zo vek nuwa mobile tang pon in fill up vek theyan ni chen ka so tong jo khan chula in fill up zo vek nuwa chuan pdf in convert anga chuan pdf convert limit om ve lo kham tu na Microsoft official app tang kha chuan khatina ti nuwa khan helai tang hian all something in mobile tang in midang ti boi me lo khan in sign ve jong jong thei don ni khati jong kha ka soi thei chin ni sela in fialo le khan zo bel le me don nia